emergency room a duty thin nurse in mialem anilo poin emergency room a mangang takaludin omto thinem nangma ni nge yemo ichungte ichiante ikalpui to em iar bawrak hi arit ve viau thinang le to swaltok accident zo chiate hanron lu tanga anasa pheichu hliam rap om tak takle thisen nen te anron nianga liam kher launa na sang sang nei mang angaron lu tanga puitling no pangte thlengin boina sang sang anron neianga rilulam thlenga boina nei te pon ron lu tanga boi pui mai thei chi le hanti vak ngai na omlo te po anron kal chang te po omang laklo lu tuk tak maya mo ron kala phunchiar de te inaka ton ni je thak de chu jingdar thumdar li vel ta in ria damlo pakhathi juru hi ron kalani kaladar li rik ma shet ve khan engtinge kapu yo ma engtinge na ta khate kamu theilawa mu theilawa nga emergency ron kal kha chu Masia tlang puin emergency room casualty department casualty ti te po soi ER anti maya hian bawrua ka ridve du viau thin nge yang tunruma chuan ER a thok thin nurse ten until ton rap omle mak tak tak an soite kan ngai thla hole anga medical tram sang sang ron tel dona mi zo tongin ka let kher don lova le vek theiponi chuang lawa ani na ang angin ka ron soito panga ingai thla zo vek ngam do nem le ingai thak zo nuwa chuan ingai to azui ve ne unne nge yang emergency room a hian thil mak tak takin mu thin nge yang kumsom ni le ti vel han tho to hi chuan soifia vak po kan tum to lo ma se engi mo hi chom ve ni thisen hlui deuh to rimte eng ang po in ngai tua chiangila omze nei thei mi alo te po atam thin khop mai zirtop zana nia ER po kan buai khop mai zurui te lir thei che swal na lutuk lo te kan neya in fiam na hliam no pangpani pakhat te pon oma in charge nurse kan ya thei top kan lo chhuwa zela dam lo te din mun tha thei ang bera an om nan thei top in kan pui thina in ti pal na wanga hliam te chuan thi mai lo nan thei top kan chhuwa thina ti pal leo lewa thi te hi chu an du bik e ma atulam tan po zandang ang thawin dar som pakhat velari a kol kadonga bike accident ani mi pa kumsum thum mang mek helmet khum lo tlan chak si ani a trauma room number 3 chu kan buat sai wata anron nor lu chuan an nor lu na thir ron ridot tot report chu ka shereng aman mo thaki namang an thak thin tak zeta aring thin khop mai engkim top factory hun ang mai hi ni thin beng cheng hlema se dam lo le achung te tan chuan paramedics te chu thei top choin nan thoka atak saveila manok na te chu thuk hle a om zon chu oi turu takani a om a chle a chua pa thalo hle boka anak rut liak boka cardiac contusion ani tel boka kan tim chuan thei top kan chua engkim kan ti tubes kan hmanga pedals nen dam doi nen ma sia chang chuan taksa hian atwar zo thlo thin lawani athi hun chu dar som pakhat le minute somli pakwa zan lamani athi chu kadinga ka thot pani ber mai ahnuwa ama da na bek chu keima nge in ka zip phui boka aka chola anga akheberu akoi boka hengmel hi chu ka mungun mai nat mel pu po an ni lo an om to pani ber an top melani tunami po hi athi ma khop mai a shekher lawang a omna hian re vaklo kanda phochina mithiru ma kanda lu ma in mithi a hadam nan kan zana kan lan tir ve thina paperwork vel kati lain nurse thar jisi chu room a chuan lo omri lok turin kati a room chunga ala lut lova kongka bula thleng che chu a in chanta awri ani thom ring vaklo ani mi alo la dewa awri poni lo ring em a hlau thonga awri ani room atang ngei khan kan mit thi thar chia ngei mai room atang khan ani
kashia jesi ngei po na shia tek local paymek po in auri to lo shia kan vai chuan dingin kanin en top chu auring mai chu second khatia ni lo second thumli velani a auni tu emo in thil thalo takashia mang anga auri nge yani keima ngei chuan kongka ka va honga light po chu lo lain on na veka a phe po omlo alarm ri eng ma omlo wa che omlova kan mi thi po angai rengin ala oma ka va ena aka ero chu anga khari kan shiat ring tak ron chwa zo chiana ang mai khan ka muni a andan kha o machelova pulse omlova khoyena vot veka athi ngei si kalu chu ama chu ka enna renga mi tu emo anthia achungte nalutuk awri te natilutuk na tak zeta an awri po in dar thalanga ti ke the hialang ti tur khopa an mang angri po ka shengun ma se mithi awero kala shengai lo kan pathum chuan kan check vek monitor in on omlawa ama po angai rengin ala omsi hallway camera changin kan enle thlapa ruma alu chuak tu ma an omlo omna man po chuang lo lokbu a chon report kaziaka trauma room number 3 changa report thi hun aron lu nuwa ache to lo staff engemaw zatin thil thleng kan mu in kan shia ti te kaziaka mithi aw vak ti chu hospital record a han zia chi ni si lo hemizan tho hian break room a jesi ron luta asoi tam lo asoi chu athi ti ala in shelo ani iring ve em aron tiringot ka chang lem lo kan in en ringot ma se trauma room number 3 chu kan da all rei kan mang du lok lawa room dang kan mang zela alo all zel nen kan hlo wang lamani lova nurse kan dia mishing taksa chung te hi chu kan ring tok thlasang ngot ai chuan ma se tu ma in kharuma khan ma nia om kan du lo achang chuan zan laya trauma room number 3 hi ka kalpel thina accident pa kha ama kha ka ngai tua thin abai ka atlan lai ni om tur te ka ngai tua atlan chak tur zia te ache swala athi nuwa a mel tele a omna tanga auri kan shiat te kha ka ngai tua na aron lut zot thin kan thin phua top rol hian launa in nge min zuile heng thi na le damna in kara takte hian eng tak nge om zo na le chan na om si lo ti mai lo chu shiat tur a om lo hian ka she thin emergency room hi buai noi ma se thamwan na munani ve theya enkol na munani miawa wangin athokte tan po thita tele chan chwa tak in pol noi mai kara hun manga thok ve zel kan zirani a huna thengil ve zel mai kan zir thin ma se thil ton shiat reng to turero a om ve thinani mi pa la upalo kumsom ni chho velani a stroke ni in anron shwaya ama in hetiang ala tok ngai lova ani thuda ni ber mai damlo na hrisel lo na nei ngai lo a apartment a atlu topa a roommate in chhuata mu in alo la tho a aming na in engma amulo tia chianga thei top kan chhuat tak meu neurologist po rang takin ron thlenga CT scan chuan a chheber ron confirmin brain herniation alo ni a athuak na thok mu tur om to lawa brain dead ani ta ber mai athi ti na achungte anule a unaw me chia pani te chuan na tak zeta an fapa an unaw pa thi dana po thi thut nat lok si lo chu tor thiam har takani ma se an chi ai lawa an huai sen hle ani atak sa peng donate te chu an phala dam ni se thi huna phal ngei don chu tiang mi chu ni an ti a transplant team te chuan ron lang wata bulan tan ngala hemi china hi chuan ka tel ve vak to ngai lawa ICU team le OR lamten room han chun vel te chuan boy pui mai to thina ma se ka ve a annur chhuate chuan ala luma alung chu ama in ala phua aril ruwa ngai to na shiat na ero chu bo vek to thipo anglo helai takhilom are tlok ma se mithiri angani silo athok te aron dangle thut theyang ati mai tur ni thin hetiang din muna hi chuan darkar khadaliama nurse pakhatin miron zonga a mela dangin a mengphok ema thila diklo ti ka hrethiam
an la tan lo an ti thei lo aron ti tinge katia angoi phota alung kha atia kan kal ngala transplant ti tu tur ber azai tu tur chuan lekha alo ziaka mithibula chuan dingin a lekha ziak chu akut velte chu lo khura mase ama hi mi tak tak mai ang chi kha ni a na thok top mai thin pressure nun noya po chi ai ngai lo soi ve du angai lo ni boka voi tam tak ana thok hi ka muto miawa mase tun trum chu adik lo tlat an in buat sai effect to a alung chu midang dam lo nena an pedona ni a akut korabun to a alung a khoi chia adek chia tak taka ama ain aron phurang ta alo ni a aphurangin aphuna hle bokalo ni pacemaker ina ti chet chemical beat angani lawa namdoi reaction wanga che ani bok si lo kha kha thil thleng tur ani lo dam lo kha thi to chiang si athluak lam activity top vecto nerve signal om lawa ataksa dam doi om heklo khatianga lung che tur kha ni theilo room chu are tlok tloka staff pakhatin ekg chetet amwa aron ngil le ngal mase tuna hian inzom na omlo monitor omlawa taksa peng latur organ harvest tura in buat sayan ni resuscitation ti damle tumna an be mi alo until ti tumme chu an muan pha ta fek maya tuma in alung chun khoi du lo minute som velan chul pha hiala tim de chuan eng kiman endikle vek phota vital reflect omlo brain data lani reng atopa chuan an tran ta nge a an hlo thling ta alung ngak mek tu po chuan adong fela that takin an ti fel thei tu emunun na chu a chan ta ngei mai ma se akal san lo a chung te a zaitu surgeon te staff te po anwa doctor zaitu hian a soi le a ka thei hil to lo tur a soi hallway a dingin tu ku vera ada ka abula ke kadinga a soi tana akal son don ti kha a in shia ang mayani mase a in ring lo ati lung to pachele ron thokle po ka hmuto a mase hei hi chu adangani medical lam ang zong pon athil mak ang zong pon ka tilo a machine na kha ani achang chuan he na hian thil engkim hri thiama kanin ngai thina science biology nunna atop theina dan te chuan achang chuan taksa te hian ama in thuruk alo nei ve ani kan hriat phak bak chu chuan ani mai thei kan lungphu hian kan ril ru in a hriat to lo akal san to po alo la shereng ani mai thei asin ati a kalangai to reng thin kha mi pa brain dead kha alung phu top mai thei lo mol kha ER hi chuan engemaw thil thlengpal coincidence te hi chu ngaya kan nei ti to a mi then khat an ron luta an hming top in ang chia ten ron lut thina achang chuan pian ni in ang chia te achang le an nat na lai in ang chia te ron thleng rual thina makti mai ila kan theng hil vele mai thin ma se zan chen khata ero chuan makti na in kan kha chang om ve thin a ming kha kala shereng kha zan khan voi ni kalam miawa voi kha chu registrar voi kha chu trauma surgeon bula ka soi Clara ming mol mang takani ming moi le ming larve takani a zandar sari le mini somni vela Clara pakhat zok chu aron luta akar sedan le truck in sut wangani a amuna ni khwa shelova kumsom thum chhovel chi alani a asam a uk eng lam ni in avuna ngawa adang le a thisen a chuak na saina ma pona kai nem le a silver tree breath ti in ziak a ora internal bleeding ani na sahle a akhel board chu chena sahle boka trauma team te chu rang thei ang berin an che a masi a hliam hin takani ka buai em lai kan buai pui lai chuan kau kani a midang accident thawan om thumin shil mei chia ni in Clara inen an kum a in ang chi a car accident thaw ni in a mingpo Clara ti thawani kameng phok ang ring hle a ming in ang mo kati a min kau tu chu abu ngawa an date of birth ala in ang chia zui March ni sompali kumsang khat chakwa somriat pasari date of birth in ang hi chuan tam ma se an minga le in ang le zel
hi chu thil thleng khat takani anron thlen hun hi ala in hnai em le ngal do kan lama endik le turin ka kala pakhat jok id khan en polani ka ring hiala masian ni lo paramedics te chuan thil tharan donga Clara chu anni ve a an che chwal na mun po adang da ya a hun po ain anglawa lir thei shan dai ve ani an khal ve ani a phuran nei lo ve a soifia thiam har Clara ve ming in ang date of birth in ang in zom na nei si lo Clara nun hung zok kha Clara masathi rual vel che in anron thlen pui ve a Clara masazo kha zandariat le minute lia athia anu nung zo khadariat le minute ruka anron thlen puya in anglo takan ni pakhat zo anu nung zo Clara hi chu a hanga asama kira abana hian kum khat vela upa ni om mel sir seive takaneya ni khwa shetok troka phun sepa brick fail ti te soitela a om zon hi asunna hle a anak ro tliak boka a win pipe da lu ani lai chuan akut kalo vuana ka ban chu ron mer vaka heta kan omania imal lawania kalo ti fata engemu chu soi reng zoi te in minute som pani vel kan boy pui chuan line angil ta fek mai dariat le minute som pariata athiveta Clara masazok thi atanga minute som pali vel leka ani chu kan endik ku feka an thalak le an documents te kan enton vela an social security number te in zom na engma an nei lo an chen na hmun in anglawa record engma ain anglo an social media profile a po thian in ang pakhat ma an nei lo thil thleng makani top mai Clara ti ve pian ni in ang chia thi san in ang chia thi dan car accident ve caution ve ni si emergency room pakhata thi ve minute som pali vel chia thi hun in thlau nurse ti ho pu in makti in an soi supa Clara nu nung jok thi na room number 4 kota ke chu kadinga asoi tu menge ni ang ti in ka ngai tu a aphun neu khani a voiza tam tak chu mi thilai ka mu a an chung ten na an ti thin zia po voitam ka mu mi in athok to bera thok lain voitam an kut ka von sak to a mase hezan hi chu adang lambik tlatani lo om lam le tha ti vel lamani lo amma kani top mai ara zan kan man hun chen khat hi chu han thei ngil mai theian ni thin lo thisen tam takle boi nuai na wange mo thi na wang po ni chuang lo soifia thei lo thil hi om ve thin ani mi pakhat hi anron shrai luta mi pa kum somli tling tuang ti velani a paramedics te chuan anavon be angaya hliama tuar po ni chuang lova a in thunun theilo biak in bul parking lota mu ani a thom no po a hamu mal lowa van lam hoina lo aw vaka bible thu achang te soin a aw vaka mase bible thu te chu alet lingjong hlerin a soi damdoi ruimuni o met nge bat salt pcp nge mase taksan endika system adjunction mumia lo zu po a om lo atak sapeng sang te chu tha in pulse po tha a heart rate chu sang de ma se thil poi thamani lova alulama hliama nei lova khwa sik lo boka tuna a om ang hian a om tur ani lo ma se a om si hei chu a boy pui tu turata na ruat kani a hetiang mi han tuk dai vel hi ka thiam riawa ruma ka lut chu a che a top mak min ena ka minga soita chiang takin film takin a soi nurse ena ati makkati chu kading top hepa hi kalam hungai mi alo ama idea om lawa wallet po phone po om lo mi ka minga zo tan yang ti in mi ming zo turin tong pola tong mu mal lawani a ma se ka mingero min mu rolin asoya ti theya min shia ang mai ani tu emoni in min kawe mo an soila lo shian yang ka tile ta a lak thu tak vak lo ka tum re lo te a aw boy le a amita meng phok em a o chuak chu a le che chak em awangin mishing o po ang lo hiala thu mumal nei lo po ang lo thu engemo a cham ang hian ka shia a alet lingjongin a in beng dai na namdoi kan peta a ma se la to fel chia theilo a moila che renga zoi te na o la chua a adam doi kan pek a thok tak to tur chu atop nan ti ni om takhian kalamaron hoile i chan theilo ti in aron soya
min soi thai na lam a ang lo thil ni na tur soi ang mai hi ani a soi zia takero ka shelo ma se hemizan ve khian ka she fazo chep tia chuan ka phone ri kanu in stroke ani awangin en colony mek na mun nursing home atangin ani hemi mani chia po hian kanu chu azia em to alim takin anui ti po ka shia ma se tuna athi thut ti min shila amut lain cardiac arrest thutin natlok na omlo boina anei lo na anei lova thamwang te in amulai thi anian ron ti makti takin ka phone kutle lama vuan chuan hallway a chuan kading khong renga khapa thu soi kha ka ngai to non mola I chan him theilo ati kha ama kha tunge ani ka she theilowa a fingerprint en po in mu tura omlo bozi nga si lo ni rei vak lawa psych facility da anita nuwa ka she le da na chuan a tong to lova bang a en to panti khazan kha ka ngai to reng chin chan na ka mu du wang lampo ni lovin a kha to khian patient her kan dam lo tharan hian min sia ang mai hian ka ming soi le hi an le nol thina min shemya lo ka shiat mia lo dam lo thar ten min ko chang chuan ka mur ve chuai thin ka ngai to he kong ka aron lut mi sang te hi eng ang takin nge kan shiat thiam lawang an ngoi na phena hian enge an paya an auri phena hian enge omang natna an ma nia kan mu thei ni si lo hi an nei chep don si ni eng ang po in zirin training ma ila kan shevek lo miawa shiat vek thei po ni in ka shelo damdo in hi chu ri hian akhatani bera ngai to ringot po in athom thin om chu kan shevek ome pen ri tlan ri thi ma ami te thu soi nu nung te he damdo ina nge hian mun kil eng ber la ya po thalim dum chu om reng thin ani room number 4 hi trauma room ani rei tak trauma room lo ni to ani achunga hian monitor rivung vung ri te abang ukrong te achuat tile te room dang lamma vakani big lo mase kum enge mo changkhan he room hi dang lam ta kati mai do na moni atir chana na salawa room nung veilam kila vot big tlat thinte room chunga tu man om lo po call light lo eng thinte achunga dam lo om ten mun ngai hliran en reng thinte kan mu ve theilo mu ang mai an om thinte kan ngai to vak ngai lo kan vain kan en kol lai te an thani chuan nurse te chu kan loma thla ti vela kan boi pe lo pileng liaron oma kumsom sari chuang ve fe to ni ataksa tuye pai tamma ma wangena wong ve pneumonia te ne ya nu thatak nel om takani ashiat na pola thakop mai darling ti hian min ko ve mai thina achar thavak lo ma se thale mai thei turani zana kakal kwala pilengli chu akhuma athu room bangkil lam en hi ka va mu ngoi regina ena a thatlo ka va zota min en lovin min changa akhap mi lo ati tunge tu mo khap lo chu kan ti zoite hian sipaiso ta son jan khwai na thu atia ka hoya akila chair om chu ka va mu atu ma an thulo kanuya ngai thu tak vak ka tum lova ataksa adam doi na tho te poni theya dam doi hian mi hanti boi chang te poni ve thina chuta pilengli chuan ama soka zui ve vat don ati asoidan khakala shia asoidan khakala shereng akal ve wat tur thua soina in ahlo mel lova alungai mel lo boka thudik thil thleng tur pom thlap ang mai hiana oma nurse dang bula ka soi china ataksa le adam doi kan pek te chu kan han en chianga engki ma thasi atu ka chuan ma zong in pilengli chu tha in ka shia ma se ni thuma liam ta alung phu atop ve ta ataksa la turon thlen ma chuan abula ka om renga anon nur chuak ta an nur lai chuan room killam chu ka va ena ka chiang ani second khat ang lek chu chera thu tu emo ang tak mai hi ka va mu ve ta chiang takin ka va mulawa apian a mel po ka mulo tu emo ang zia rang top hi ni mai ka mu dan chu hemi nu hi chuan helai room hi ka ngai ven ru deuh to kumaliam le chuan helai room 4 misang sang paruk te chuan sipa uniform ha an mu thuan soita an mu na nga ya bangkil la ya hleran mu angoi ringa athua
an vai hian chiang takin an hmu vek lo na in an soifia dana in ang vek form hringa ha a alukhum amala ada a athutan an soya in ang vek kan patient heta ommi paruk jinga pakhat pe hi chu putar upalamani a athi ma in hepa akelami hi a salute nge ani record vel kan han ena sipayamo sipai bang he room number 4 ala ngai hi kan shemi alawa kan muzawlova damlo kan tu zinga po kan she chuang lo heta lo ngot na chan tur hi kan she thiam lo staff then khat chuan room number 4 hi an chi pha a room dang an request ta zeu zewa a thene ro chuan an hlau lem lo ma se kha room kilai ero kha chu kan mel ve reng lom ke ero chuan ka be thin zoite in tuma an omlo lai chuan ka be thina ama chi bai buk na ang dewin hello ti te ni ber maya ama za nan a chan chu tu emo sipai form ha room number 4 a hian alo la om rengani chuan a swal ka ring hau lo a nga kani an hun top thleng tur te chu alo nga event ve ani thei mai thei asin an ma ni chi a an kal lo nan alo muak ve thin ani mai lo mo heart monitor azol veka annun na atop nu thil thleng hi chu kan hreto bik lova ma se he room re thom ring taka akila thalima hi chuan chu nun na pia lam chin hria hi an om nge ni in ka hria